Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melakukan rihlah bersama santriwan dan santriwati TPQ Al-Mumtaz Bayangkari yang akan kita laksanakan di Banda Aceh, dan insya Allah kita akan mengunjungi makam Sultan Iskandar Muda. Bersama saya di sini ada pengelola TPQ Al-Mumtaz Bayangkari. Jadi agenda kita kemana aja Bu hari ini Bu? Insya Allah Bu. Insya Allah agenda kita pada hari ini kita yang pertama ke Matai ya, anak-anak mau refreshing. Benar, Kemudian dilanjutkan dengan ke makam, nanti kita akan ngaji Yasin bersama. Terus makan siang nanti di Blang Padang, kita makan bareng-bareng. Lalu baru dilanjutkan ke Museum Tsunami, lalu ke Masjid Raya. Nanti kita akan sholat jamak di Masjid Raya Banda Aceh. Dan maghribnya kita akan di Masjid Gesilmi ya. Insya Allah ya. Nanti insya Allah maghribnya nanti akan di Masjid Gesilmi ya. Insya Allah teman-teman bareng terus bersama saya untuk vlog kita hari ini, kegiatan kita hari ini, terus ikutin kegiatan kita hari ini. Ya, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. TPQ Al-Mumtaz Bayangkari. Semangat berprestasi, Allah Akbar. Oke. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفهم سأعاهد يا مولا فعلا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الجور ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجود